ابمرم و هایداربون سرروشا زندان پارزگاه دهوکه لیجنا کاروبارن کمالاتی و دا کوکی کرنش مافن مرووی پارلمان کردستانه سردان هر دو چاکسازین جنو سنیلا و چاکسازی مازنال دهوکه کر. بریاردر لیجنا نافبری که اندام فراکسیونا کمالا دادگریت بیجید اد برنامه مدهش نزیک سزاداین بادینان ببینین. هر وسط بیجید ده هول مزن دین کولیبورینا گشتی در بچید. ئەمانجی سەردانی کردنی ئێمە بۆ چاکسازی بۆ ئەوەی بارودۆخی سزادراوان بزانین و عدەدی محکومین و گرتن و گواستنەوەش بزانین. ئێمە لە بەرنامەمان نبوو داوامان کردووە کە لێبوردنی گشتی دەربکرێ و 72 پەرلەمانتار واژووی لەسەر ئەوە کردووە کە یاداشمان داوەتە سەرۆکاتی پەرلەمان کە داوای لێبوردنی گشتیمان کردووە پرۆژە یاساشمان داوە. ئێمە ئەگەر بۆ نمونە نەگەینە نەتیجەیەک بۆ ئەوەی کە لێبوردنی گشتی دەربکرێ پێدەچێ جەخت لەسەر ئەوە بکەینەوە هەمواری یاسای لێبوردنی گشتی 2007 بکەینەوە و هەوڵەکانمان چڕەکەینەوە بە هەمواری یاساکە یاخود دەرکردنی لێبوردن. ئەمڕۆ ئێستا بەرنامەمانە دوای سەردانیکردنەکەی گەوران لەگەڵ بەڕێوەبەر و ستافی ئیداری چاومان بە گیراوانی بادینان بکەوێت کە لێرە محکومن. اد کنگرکی روزنامه‌وانی دا لیجنا نافبری بحثل در انجام سردان خوب و دهوکت کهن و بارودوخ سزادایان و روشا مافی مروویل دورا بادینان دنه خویا کرن. چاودری همی کیسه کت کن تایبت اف کیست کو حکمتی قانونی پیدا شوی دی برپرساتیا ما ام بردوام چاودری وان مروویت هنه بکن سروبره و روشا و نوا چاکسازی دو ام مرووی هنه و سررای وقتی که رنگ توشی خلاتی که بیتو توانایی کرد ویت روماتوی و پاراستی بیت نوا چاکسازی سر انجام اوجی مروه اوی خلاتی جیب کتن هر مروه ویتن همو موافقتوی ات نوا چاکسازی دا به ندامین کردن و برای اینکه جی آماده پیت چاکسازی کاوکی یا دهوکی یا مازن اگر 1000 کسا بیتن درستاین ها 2400 500 کس دیدایا یعنی گلای شوی قبار مازن تره دما کو جماره جی زور بیت ادی پروسا چاکسازی پرنگی گشتی رنگ و کو پیوست نبیتن الدیو بریارکا تایبت لیجنا کاروبارن کمالاتی و دا کوکی کرنش مافین مروویا پارلمان کردستانه ده سردان همو چاکسازین سنور پارزگهن هولیر و سلیمانیه و دهوکه کد او ده راپورت کل دو روشا مافی مروویت ناف چاکسازیان دا پیشکشی دسته یا سروکاتیا پارلمانی کد. آمد بریفکانی کنال اسمانی پیام دهوک